bawah wasit ni duduk orang. Yang nomor 2. Lewat. Set. Kayak ni kan? Nak taruh ni. Game kedua, Yudi servis, Misbah 0 sama, main. Di dalam, pindah servis 1-0. Pindah servis 1 sama. Poin 2-1. Pindah servis 2 sama. Di dalam, poin 3-2. Dalam, pindah servis 3 sama. Rating poin 4-3. Poin 5-3. Di dalam, poin 6-3. Di dalam, poin 7-3. Out, poin 8-3. Poin 9-3.
Poin 10-3. Pindah servis 4-10. Pindah servis 11-4 break. Baik, main 11-4, main ball poin 12-4. Di dalam poin 13-4. Poin 14-4. Poin 15-4. Out. Poin 16-4. Di dalam poin 17-4. Poin 18-4. Di dalam poin 19-4. Poin 20, max poin 4. Di luar, pindah servis 5-20, max poin. Game pertandingan dimenangkan oleh pasangan Yudi dan Michael. Atas pasangan Misbah dan Wawan dengan skor 21-11 dan 21-15. Nih, tuh. Hei, tuh menang, yang menang tuh. Robi kaca berapa? Murah mahal kali. Satu.
Apa? Gimana? Bola tangan 4 Irawan. Segera